ibice 4 umurongo wa 29 aravuga ngo ntimukagire ijambo ribi rive mu kanwa kanyu, ahubwo muje muvuga ijambo ryose ryakubaka ubugingo bw'abandi, kuko babikeneye kugira ngo rigirire akamaro abaryumva. Imana ishimwe cyane. Amen. Iryo jambo nongeye gushaka kurisoma mu bitabo bitandukanye bya Bibiliya. Narisomye muri Bibiliya ntagatifu, irashaka kuvuga nguko ariko numva hari ahantu risa naho risobanuye kumeze neza kuruta. Aravuga ngo ntiyakagira ijambo ribi riva mu kanwa kanyu, ahubwo haje hava ijambo ryiza ryahumuriza abandi, rikagira akamaro abaryumva. Amen. 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 Uyu munsi numvise Imana yambaye iri jambo kugira ngo ariryo tuganira. Ijambo nahaye umutwe uvuga ngo ubugingo bw'abandi bukeneye imvugo nziza yacu. Imvugo nziza yanje, imvugo nziza yawe. Kubera iki duhamagariwe muri iki gihe kugira imvugo nziza? Hari impamvu nyinshi. Imitima irarwaye, imitima yarikanze, imitima yarakomeretse. Nimuze twige cyangwa duhindure uburyo bwo kuvuga, uko ubugingo bw'abandi bukeneye imvugo nziza yacu. Natekereje ku mvugo nziza, nsanga hari amagambo menshi atwereka ko imvugo nziza idufitiye akamaro. Ariko muri ayo magambo nashatse kuvuga nashatse kugira ngo nibutse amagambo makeya. Ijambo rya mbere, kuvuga neza ni umuti ukiza indwara zitandukanye. Asante. Kuvuga neza bitanga umugisha. Kuvuga cyangwa se ijambo ryiza ribwiwe ufite intimba cyangwa uburwayi bimusubizamo intege. Amen. Kuvuga neza iyo bikuzuye biguha inshuti nziza. Ijambo rirarema iyo rivuganye umutima ukunze. Amen. Imvugo nziza ni murumuna w'Imana kuko babivuga. Amen. Ayo magambo imitima y'uyu munsi ya none irayakeneye. Ubugingo bwawe n'ubwanje burayakeneye. Ariko rimwe na rimwe iyo tuvuga amagambo, rimwe na rimwe abasa nkaho asanzwe, ari nkaho ari ikintu cyoroheje, kuko bamwe usanga bayakoresha mu kudagura cyangwa urwenya, ariko kandi akoreshwa mu gutambutsa ubutumwa bwiza cyangwa amagambo mabi. Kandi tumenye yuko amagambo agira ingaruka mu buzima bwacu, nziza cyangwa mbi. Yakobo mu ijambo ry'Imana agereranya amagambo yacu nk'umuriro ushobora gukongora ishyamba. Ariko nanone amagambo nubwo ashobora gukongora, ariko nanone hari n'andi magambo yubaka. Urumva ko ari twebwe duhitamwo icyo tugiye gukora, nimba dushaka gusenya cyangwa nimba dushaka kubaka.
mu Migani 16 umurongo wa 24 ijambo ry'Imana riravuga ngo ijambo ry'Imana rigereranya amagambo meza nk'ubuki. Ubuki ni ibiryo kandi bukaba n'umuti kuko buravura. Bibiliya iduha ingero nyinshi z'abantu batandukanye bakoresheje ururimi rwabo neza rurabakiza. Ariko muri abo natekereje kuvuga uyu muntu umwe wabikoze, ururimi rwakijije, w'amagambo meza yakijije. Tumusanga hariya muri Samweli wa mbere ibice 25. Tumva inkuru idasanzwe aho umugabo witwa Nabali yavuganye nabi na Dawudi, hanyuma Dawudi ararakara cyane ahitamo kumwica ndetse akamwicana n'abiwe. Ariko kubw'amahirwe uwo mugabo yari afite umugore witwa Abigayeli uzi gukoresha ururimi rwiwe neza. Uwo mugore yaragiye avugisha Dawudi neza, bituma arokora ubugingo umuryango wiwe wose, ndetse arokora n'umugabo wiwe Nabali w'ikigoryi. Mu Migani 15 umurongo wa mbere hakavuga ngo gusubizanya ineza bihosha uburakari, ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. None se uyu mwanya natekereje ngo none se niki twakora nk'abakristo muri iki kinyejana kugira ngo tugire uruhare mu kugabanya amagambo mabi ayakoreshwa. Amagambo kenshi aganisha ku bikorwa byo gusebanya, gutukana, gutandukanya imiryango, abavandimwe, abashakanye ndetse n'inshuti. Abantu bakijijwe harakorwa iki? Kandi ni ngombwa ko abantu bavuga, itegeko ko tuvuga, kuko iyo tuvuga turubaka, ariko nanone dushobora no gusenya. Ndagutekereza kuri aya magambo ndavuga ngo nk'abakristo amagambo yacu aba ayo gukiza, amagambo yacu aba ayo komora, amagambo yacu aba ayo gukingira imitima n'ubugingo bw'abandi. Imana itugirire neza. Amen. Mbere yuko ukiza abandi ubanza kwikingira wowe cyangwa ukivura. Nimba waramaze kugiraho amagambo yaramaze kugiraho ingaruka. Amagambo agera henshi kandi agira ingaruka nziza cyangwa mbi kubayumva. Ubu njewe bavugisha, njewe baganiriza, bamwe baranzi abandi ntibanzi, ariko amagambo navugira hano agera kuri mwese, abanzi n'abatanzi. Yaba twariko tuvuga amagambo asanzwe nayakoresha akubaka imitima y'abantu benshi, cyangwa nkayakoresha nabi agasenya imitima. Kubera iyo mpamvu twige kuba abarinzi cyangwa abaganga b'imitima yacu n'iy'abandi ihayangirizwa n'amajambo atari meza, cyangwa ahayakoreshwa n'abantu nabi. Nasanze umuntu wese dufite ubushobozi bwo kwiyaturira neza kugira ngo dukize cyangwa dukingire ubugingo bwacu. Uko ubugingo bwacu muri iki gihe burageramiwe, ubugingo bwacu bufite ibibazo kubera ikinyejana turimo, ubugingo bwacu bufite ibibazo kubera ibihe turimo. Cyo gituma natekereje kuvuga
amagambo makeya yo kugira ngo mu gihe wumvise umutima wawe cyangwa ubugingo bwawe buremerewe, Imana yagiye iduheza amagambo meza twakwiyaturira cyangwa twavuga akadufasha. Mu Bakorinto ba kabiri ibice 2, Abakorinto ba kabiri ibice 4 murantunga no ku murongo wa 16 haravuga ngo nico gituma ndacogora nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ariko umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka musha uko bukeye, kuko kubabazwa kwacu kugihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe cyane kuko Imana yadutoranyirije amagambo. Kubize Bibiliya bavuga ngo hari amagambo menshi abakozi b'Imana bavuze n'ayo Imana yavuze, ariko baza gutoranya akwiye kugira ngo azadufashe muri iki gihe. Iri jambo riravuga ngo nico gituma tudacogora nubwo umuntu wacu w'inyuma yasaza, nubwo umuntu wacu w'inyuma yaterwa amacumu, nubwo umuntu wacu w'inyuma yakubitishwa indimi zitandukanye, ariko mwibuke yuko kubera Imana yacu umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka musha uko bukeye. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Muri Yesaya 43 igice cya mbere umurongo wa 3 bakavuga ngo witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanje. Haleluya. Amen. Ubugingo bwawe nibuhura n'ibibazo, intekerezo zawe nizikubitwa amagambo hirya no hino, uza wibukira ijambo kuko Imana yakubwiye ngo witinya kuko nagucunguye. Cya kabiri kavuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuterwa amabuye, iyo ni ijambo niyongereyemo, nuterwa amabuye ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi tizagutembana, nunyura mu muriro ntuzasha, kandi birimo ibyawo ntibizagufata. Akarangiza avuga ngo kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isiraheli, umukiza wawe, nagutangiye gipfutaho incungu, Etiyopiya n'Iseba natanze ku bwawe. Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu kugira ngo twebwe ntidupfe. Satani ntatwigarurire kugira ngo natwe tugire uruhare rwo kurinda ubugingo bwacu n'ubw'abandi, kuko Yesu yaritanze ku bwacu, ku bugingo bwacu. Nk'abakristo twige gukoresha ururimi rwacu neza mu gukiza cyangwa gusana ibyangiritse by'abandi. Mu Bakolosayi ibice 4 umurongo wa 6 aravuga ngo ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana risize umunyu, kugira ngo mumenye uko mukwiriye gusubiza umuntu wese. Ubundi ntibyoroshe guhisha ibiri mu mutima wawe, nimba uri mwiza cyangwa ibibi. Iyo wamaze gukomereka nawe urakomeretsa. Niyo mpamvu muri Matayo havuga ngo igice cya 12 umurongo wa 34 aravuga mwabana b'inciramwe, mwabasha mute kuvuga amagambo meza muri babi? Yuzuye umutima nibyo akanwa kavuga. Turinde ubugingo bwacu, turinde imitima yacu, turinde gukomereka, kuko iri jambo ritugaragariza neza yuko iyo turi babi nta kindi akanwa kacu kavuga bibi. Salomoni iwe aravuga ati habaho uwihutira kuvuga amagambo yicana nk'inkota,
ariko ururimi rw'umunyabwenge rurakiza. Haleluya. Amen. Ururimi rw'umunyabwenge. Umunyabwenge hano bavuga ntabwo ari ubwenge bw'isi, ariko hano ururimi rw'uwakijijwe, ururimi rwuzuye umwuka wera, ururimi rutunzwe n'umuntu ufite umwuka wera wakiriye agakiza. Ururimi rwiwe rurakiza. Asante. Kugira ngo dushobore gutabara cyangwa se gusana ibyangirijwe bitewe n'ururimi muri iki gihe, nuko twebwe ubwacu isoko yacu ibanza kuba nziza, cyangwa imitima yacu ikaba myiza. Ntabwo twatabara abandi ntabwo tutari beza. Turashobora kugira amagambo yo kwizera atanga ibitangaza. Kwizera n'itegeko ryo mu mwuka tugaragaza binyuze mu magambo yacu kugira ngo twubake. Amagambo y'abakiranutsi azana gukiza, ariko amagambo y'abadakijijwe azana gupfa. Bene data, nimuze tugire uruhare muri iki kinyejana kitorohewe namba. Muzo tuvuga muri za YouTube cyangwa kuri za WhatsApp n'ahandi, muzo tuvugana n'abandi uko dukoresha ururimi rwacu bitandukana n'abadakijijwe. Tuvuga amagambo yomora abakomeretse, duhumuriza abababaye, ducahe abatari ku murongo wo kongera kugarura ubuzima bwiza mu bantu, ndetse no gusana imitima yamaze kwangirika. Imana ibidufashemo cyane. Twasomye ijambo mu Efeso ibice 4 ku murongo wa 29, aho twavuze ngo timukagira ijambo ribi na rimwe riva mu kanwa kanyu, ahubwo muje muvuga ijambo ryose ryubaka ubugingo bw'abandi kuko babikeneye. Amen. Mwibuke yuko twavuze ko teme yacu ari ubugingo bw'abandi bukeneye imvugo yacu nziza. Nubwo natwe tuyikeneye, ariko burya buri muntu wese ashinzwe mugenzi wiwe. Uranshinzwe ariko nanje ndagushinzwe. Ubugingo bwawe bukeneye imvugo yanje nziza, ubugingo bwanje bukeneye imvugo yawe nziza. Muri iki gihe itandukaniro ni rito cyane rigaragaza mu kuvuga hagati y'abakijijwe n'abadakijijwe. Umuntu arahaguruka agatukana akoresheje amagambo asa n'akijijwe, ariko yategera ukumva yasheshereje, kubera yuko uvuga n'ubwirwa bose arabarakorera. N'undi yaje kumusubiza akavuga ndetse rimwe na rimwe yishingikirije icyanditswe, ariko wacukumbura umuha umutegera ukumva nawe yatukanye cyangwa yasebanyije. Icyo nicyo kinyejana turimo bene data. Ibyo nibyo bihe tugezemo. None ni iki wakora, ni iki nakora? Bene data, isi yacu igeze kure cyane, ko turasebanya, ko turatukana, tugasenya imitima y'abandi, ndetse n'ingo tukabitambutsa bisa nkaho imvugo yacu yejejwe, cyangwa se ari imvugo y'abarokore. Niyo mpamvu natekereje ndibaza, maze kumva iryo jambo Imana irimpaye, zamfashe umwanya muremure mbitekerezaho, bimwe naza mbishyiramo nkavuga nti none ibi ni nabivuga nabyo hari ubwo naje kugira abo nsenya, ku buryo byangoye kwegeranya aya magambo ngiye kubabwira. Ariko nanone
ni gute twaba abatabazi muri iki kinyejana gifite uburenganzira busesuye bungana gutya bwo kuvuga, kugira ngo ubwo burenganzira babukoreshe mu kubaka atari ugusenya? Ni gute twabigenza? Ni gute twabigenza kandi natwe ubwacu tutari bazima, kandi twasanze yuko isoko ye yanduye nayo isohora amazi atari meza? Kandi muri Yesaya 40 ku bice 2 fashe agace kayo gatoya gusa, haratubwira ngo nimuvuge ibyururutse imitima. Haleluya. Amen. Nimuvuge izururutse imitima, nkuko muri iki gihe imitima irahungabanye, imitima irarwaye, imitima yahuye n'ibintu byinshi biyikomeretsa. Abantu bavutse basanga barakomeretse, abantu barakuze basanga barakomerekejwe. Bene data, nimuvuge izururutse imitima. Amen. Imitima irahangayitse, nimuze twinginga Imana itange umwuka wera utanga amahoro yo mu mitima, kugira ngo abantu bavuga amagambo yubaka, amagambo akiza, amagambo azura bishwe n'amagambo babwiwe atari meza, cyangwa amagambo yo muri mitima yaboze isigaye ivamwo gusa amagambo yica cyangwa asesereza. Nimuze tuvuge amagambo yururutsa imitima bavandimwe. Amen. Kandi guhitamwo n'ukwacu, gukomeza gukoreshwa na Satani, cyangwa ukemera ko isoko y'amahoro ikoresha ururimi rwawe. Amahitamo n'ayawe. Naje gusanga umuntu wakomeretse afite ibimuranga, se cyangwa ibikomere by'imbere. Umuntu iyo abifite aba yiranga. Naje gusanga uwakomeretse arabyerekana, ntako yabihisha. Ubwiwe arabizi ko yakomeretse, nubwo ashobora kujijisha. Rimwe na rimwe akaba ashobora no guhugwa ntabimenye, ariko wowe wamureba ugasanga yarakomeretse mu byo avuga, mu ko agenda, mu ko yitwara. Kandi bene data, ibikomere by'imbere birababaza k'ibikomere by'umubiri. Ufite ibikomere by'imbere, ikibazo yishima ari uko iyo nawe akomerekeje abandi, icyo gihe yumva anezerewe, yumva bimushimishije, yikanga ikivuzwe cyose akumva ari uvuzwe. Yibwira ko ishema ryiwe cyangwa icubahiro cyiwe ari uko nawe akomerekeje abandi. Ariko Dawudi we amaze kwimenya ko yakomeretse, muri Zaburi 109 umurongo wa 22 atakambira Imana, abwira Imana ngo nkiza, kuko ndi umukene kandi nkenye, kandi umutima wanje wakomeretse muri nje. Imana ishimwe cyane. Amen. Icyamba umuntu wese akamenya imiterere y'umutima wiwe, icyamba umuntu wese akamenya uko ateye, kugira ngo ashobore gukingira abandi, kugira ngo areke kugenda yanduza abandi, kugira ngo areke kugenda akomeretsa abandi. Igikomere cy'umubiri kitavuwe cyangiza byinshi.
niko n'ibikomere by'imbere bitavuwe byangiriza nabyo byinshi. Imana ikize ibikomere by'umubiri ikoresheje abaganga n'imiti, niko ibikomere by'imbere bikizwa nayo nanone nayo. Imana ikoresheje abantu bazima mu bugingo nibo bagenzura abakomeretse, akamenya uburwayi bafite. Ikindi nanone tugakizwa n'ijambo ry'Imana. Ahangaha numvise nshatse kuvuga ngo Imana ishimwe kuko dufite Imana itwitaho ku mubiri, ikatwita ku mubiri ikita ku mubiri wacu, ikita ku mwuka wacu, ndetse ikita no ku mitima. Ubundi buvuzi bwiza butangirira mu kwirinda. Mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 15 aravuga ngo kuko amategeko yose asohozwa muri iri jambo rimwe, uzakunde mugenzi wawe kuko wikunda. Haleluya. Amen. 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 Ntabwo ushobora kuvura abandi, ntabwo ushobora kudakomeretsa abandi, ntabwo ushobora kuvuga neza mu gihe udakunda abandi. Ariko nanone iyo udakunze abandi, mu yandi magambo nawe ntuba wikunda. Niba wikunda uzakunde na mugenzi wawe, kuko ikinyuranyo cyabyo bivuga ko nawe wiyanga. Kuko ukomeretsa abandi nabo uba wisenya. Bene data, tumenye ko igikomere cy'umubiri kitavuwe gikurura isazi, ariko n'ibikomere by'imbere bitavuwe bikurura ibyaha. Nimuze tugire uruhare muri twese kugira ngo iri jambo risa naho uryumva atashaka kurishyira cyane mu magambo, uvuga ngo ni ijambo ry'Imana rivugwa, ariko muri Bibiliya mwumvise yuko Imana yarabiteganyije, irabizi yuko tugomba kwiga kuvuga, tugomba kumenya kuvuga, kubera yuko imitima y'abacu, imitima y'abagenzi bacu, imitima yacu ubwacu irabikeneye. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Muri aka kanya nibutse uyu mugabo witwa Mose, umugabo Imana atoranije gukura ubwoko bwayo mu maboko ya Farawo. Ariko ijambo ry'Imana ritwereka yuko nawe yari akomeretse, akomerekejwe no kubona ubuzima bubata bene wabo b'Abaheburayo bari bamazemo igihe kirekire mu Giputa. Ibyo bituma umunsi umwe yica Umunyegiputa yari asanze arwana na mwene wabo Umuheburayo, kubera yuko yari yarakomeretse, yananiwe kwihangana kubona mwene wabo arengana. Uwakomeretse akora ibintu bimwe, hanyuma nawe akaza kubyicuza nyuma. Nicyo cyatumye Mose amaze kubona yuko yaguye mu cyaha, yaguye mu kibazo, ndetse n'uwo yarengeraga nawe aranamuhinduka, atangira kumwereka yuko ibyo yakoze n'inde wabimutumye. Uko ntekereza Mose yaricujije, byatumye ahunga. Kandi ibyo bikomere, ibyo bisebe, mu bize Bibiliya, mu bagenzuzi, mu bahanga ba Bibiliya, iyo bavuga batubwira ko izina rya Mose risobanurwa ko ari uwakuwe mu mazi, uwatoraguwe, utagira ubwoko,
uwarokotse mu bana benshi bishwe kubera ibyo byose byatumye no kuvuga gusa kuvuga ururimi rwiwe rutavuga neza bavuga ko yamemaguzaga kubera ko gukomereka birarwaza ndetse bishobora no kumugasa. Bene data, nimureke twirinde kuvuga amagambo akomeretsa, kuko amagambo akomeretsa se cyangwa amagambo ashobora kumvikana nabi mu matwi y'abandi arica, araboza. Kandi uwamaze kugira ikibazo cy'imbere mu mutima iwe, iyo agiye kuvuga umwuka wiwe uza unuka, amagambo yiwe aza ari mabi, amagambo yiwe aza yica. Muri iki kinyejana turimo, mureke tugire uruhare rwo kugira ngo dushake ko abantu bahindura imivugire. Uyu mugabo Mose tuvuze, kubera ibyo bisebe byinshi bituruka no ku izina rye, bituruka no ku mirerere ye, bituruka naho uko yabayeho, nubwo yari yarabaye mu rugo rwiza rw'ubwami, ariko arukuriramo azi yuko yatoraguwe, azi yuko yarokotse mu bana benshi bari bagiye gupfa. Nabo byatumye akurana ibyo bisebe. Hariya mu Kuva 18 havuga yuko kubera ibyo bisebe yigeze gutana umugore n'abana. Kubw'amahirwe sebukwe Yetiro aba umubyeyi mwiza, yongera kumuhuza n'umuryango wiwe. None se nyuma yo kumva ibibazo Mose yagize kubera ibyo yakuriyemo, kugeraho agendana ibikomere bingana gutyo, uyu mwanya murumva dusigaranye abantu bangana gute muri twebwe badakomeretse? Imana idutabare, Imana ituvure, Imana idukize, Imana itwiyereke, Imana iduhishurire, iduha amagambo meza, itwihishurire kugira ngo tuba tumenya kuvuga. Ibisebe by'imbere bitera umuntu kuba umunyamujinya n'uhubuka gukora ibibi, ugeza aho ushobora kugirira nabi uwo ukunda. Nibo bari usanga bagirira n'abagore babo cyangwa abagabo babo, abana babo. Ugomba gusaba ubuvuzi ku Mana Data, n'inyembabazi irakiza. Kandi Imana yacu ikiza imitima, igakiza indwara, igakiza ibyaha. Ubundi umuntu ufite umutima wakomeretse nawe arakomeretsa abandi, ndetse akanikomeretsa wenyine, agakomeza aboza ubuzima bwiwe n'ubw'abandi. Ntashobora kugira uruhare mu komora abandi. Niyo mpamvu mbasaba bene data, nanje nisaba kugira ngo tubanze twebwe twisuzume. Nimba tutarandura, nimba tutarakomereka, nitwikingire, twikingize ijambo ry'Imana, dukoresha amagambo y'Imana. Umwuka wera adufashe, Umwuka wera atugote, atubundikire, aduhishe amagambo ari hano hanze, adukize amagambo yuzura imitima yakomeretse, arashobora kutuvamo se acangwe ashobora kuva no mu bandi. Niyo mpamvu nanone natekereje ngo se none se twagira uruhare rumeze guterwa gukiza abafite ibyo bikomere by'imbere. Icyambere, kugira ngo ubanze ugire uruhare ku bandi,
nuko ubanza kugira uruhare kuri wowe. Ugomba kubanza kumenya ko wakomeretse. Mwibutse yari haruguru nari mvuze ngo nimba Mose umuntu Imana yagezeho ayitoranye igasanga ari ukwiriye kugira ngo imukoreshe, ariko yari yarakomeretse kugeza kuri kare ya Kagera. Ese twe turi bazima? Ese twe turagenda turi bazima? Ese twebwe imitima yacu imeze gute? Muri uyu mwanya ndabahamagarira kandi nanje nihamagarira ngo tubanze twimenye ubwacu, kugira ngo wimenye bitangirira mu kwimenya nyine, ukamenya ububabare bwawe n'icyabuteye, kugira ngo ushobore guhangana n'ububabare bwawe n'intambwe ikomeye mu gukira. Iyo uhangana n'ububabare bwawe ukamenya ko wakomeretse, ukamenya n'aho wakomerekeye, iyo utangiye guhangana nabyo wanga yuko bikwica, wanga yuko bigukoresha nabi, aho uri mu ntambwe watangiye gutera intambwe yo gukira. Cyo gituma mu maganya ya Yeremiya 3:19 kugira kuri 20 haravuga ngo ibuka umubabaro wanje n'amakuba yanje. Urumva Yeremiya we yarabyemeye, abibwira Imana, arambwira ngo wibuke yuko mfite umubabaro, wibuke ko nahuye n'amakuba, ndetse nubwo mpamvugana nawe Mana yanje, ubugingo bwanje buracyabyibuka, sindabyibagirwa. Iyo tutabyibagiwe niyo mpamvu tugira gucyo tugasanga natwe twakomerekejanyije, niyo mpamvu tugira gucyo tugasanga natwe tugiye kumera ku buryo imitima yacu imeze, tugashaka gusohora amagambo atariyo. Aranavuga ngo ubugingo bwe burihebye, ariko ndashima Imana cyane kuri 21 aza kuvuga ngo ariko hari icyo nibuka. Haleluya. Iri jambo ndarikunda cyane, ndatekereza yuko n'ubushize mwiriza narigarutseho. Yeremiya aravuga ngo ariko hari icyo nibuka. Amen. Iyo mzibutse, iyo nibutse icyo kintu kinde mu mutima, nibutse ko imbabazi z'Uwiteka arizo zituma tudashiraho, kandi nibutse ko ibambe rye ritabura. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Muri iyi mitima yakomeretse, muri iyi mitima igenda irwaye kubera ibibazo twanyuzemo, kubera ibibazo turimo, kubera iki kinyejana turimo, kubera ibibazo tarinze gusubiramo. Bamwe bavutse bihari, tukaba dusaza twuzukura, tugira abuzukuru, n'abandi bagira abuzukuruza, tugasanga bimeze gutyo. Twibuke ko imbabazi z'Uwiteka zitakwemera ko dushiraho. Imbabazi z'Uwiteka nuzihamagara zirakurindira umutima wawe. Imbabazi z'Uwiteka nuzihamagara ibambe ryiwe tirishobora kubura kuri wowe. Mureke isengesho ryawe muri aka kanya ubwira Imana ikwibutsa ububabare bwawe, ariko atari ukugira ngo nawe uje kubabaza abandi, ariko ari ukugira ngo umenye imizi yayo. Ese ububabare bwaturutse he? Amaze usaba Imana mu nzira yo kugira ngo ukize, kugira ngo dushobore gukira, kugira ngo dushobore kubwira Imana neza, uyibwira ikukubabaza. Emmanuel mukanya agiye gutangira kuyobora, aririmbye indirimbo
agace gatoya numva karamfashije nshatse kugahuza n'iri jambo. Yavuze ngo gumana nanje kuko umunsi ukuze. Haleluya. Amen. Hallelujah. Mureke dusabe Imana igumane natwe kuko umunsi irakuze, kuko umunsi urakuze. Kandi ijoro iyo rigeze mu gicuku niho wumva riremereye cyane. Ibintu bikabije byiyongeranya byica n'abatakagombye gupfa. Ukaja ukumva umuntu w'Imana, umukozi w'Imana, ukamwumva ahantu, ukamwumva mu bintu, ukumva amagambo yiwe, ukaba wakibaza ngo ese uriya niwe. Ariko birashoboka yuko ari ukubera gutinda mu bibazo. Ariko nanone kuri iki gice natekereje ngo nanone twisubizemo intege kugira ngo dushobore gukira. Twisubizemo intege, ntiwemere ko utsinzwe, ko watsinzwe. Ntiwemere nk'uko wakomeretse byarangiye utagikize. Kuko hari abantu ubona ukabona yarihebye, yariyanze, yarirekuye, yemeye ko yamaze gutsindwa. Ushobora kumubaza ati se ibi ni ibiki urimo, ibi ni ibiki uvuga? Umubaza uko byagenze, nakakubwira ngo byararangiye ntibigishoboka. Aho nageze, uko numva, uko bangize, uko bambwiye, amagambo numvise, amagambo yangezeho, agashaka kwerekana yuko atakigarutse. Ariko naje gusanga muri Timoteyo wa 2 igice cya mbere ku murongo wa 7 aratubwira ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Imana ishimwe cyane. Mwene data, isubize mu intege. Komera. Imana yaduhaye umwuka wo gukomera. Ntabwo itwemerera kugira ubwoba, kumva yuko twaneshejwe, yuko ntaho tukigarukiye, yuko tutagishoboye kugarura ikinyejana, yuko tutagishoboye gukiza imitima y'abacu bahungabanye kubera amagambo bumvise cyangwa kubera ibibazo bahuye nabyo. Twizere Yesu kuko ashobora gukiza. Gukira nyako, nubwo natwe twavuga, nubwo natwe twagira uruhare kugira ngo dukize imitima y'abacu ndetse natwe twikiza, ariko gukira nyako kuva kuri Yesu. Amen. Niwe muganga w'imitima, niwe uzi neza imitima yacu n'ububabare bwacu. Muri Mariko 2:17 aravuga ngo Yesu abyumvise arababwira ati abazima si bo bifuza ubuvuzi keretse abarwayi. Sinazanwe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Niyo mpamvu tutagomba kwiheba. Aho twaba tugeze, uko twaba tumeze, uko twaba twarakomeretse, uko twaba twarakomerekezanyije, Yesu arashadukunda. Nicyo cyamuzanye. Dufite Imana yazanywe n'ico gusa, kudukiza, haba indwara z'imibiri, imitima ndetse n'ibyaha. Haleluya. Imana yacu ni nziza, ni Imana yuzuye, ni Imana ikora byose. Abaganga iyo ugeze ahantu bakabwira ngo hari umuganga w'imitima, hari umuganga uvura amenyo, hari umuganga uvura igifu, ariko Imana yacu ivura byose. Nimba warakomeretse umubiri, irakurangira umuganga ndetse itange ubwenge kuri abo baganga kugira bamenye imiti ikuvura.
Asante. ndetse n'ubwayo hari abo ikirisha ijambo ryayo bagakira imibiri, ariko nanone n'Imana ikiza n'imitima yakomeretse, ndetse igakiza n'ibyaha bamaze kuja mu byaha. Niyo mpamvu muri Zaburi 103 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4 haravuga ngo niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, Asante. agacungura ubugingo bwawe ngo butaja muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'inkamba. Haleluya. Haleluya. Dufite Imana yuzuye, dufite Imana ishoboye byose. Nimba uyu munsi ijambo ry'Imana riduhamagarira kuvuga neza kubw'ubugingo bw'abandi ndetse n'ubugingo bwacu, ariko dutakira Imana, tubibwira Imana kuko niye ibishoboye. Asante. Usenge ufata icyemezo cyo kubabarira. Iyo ubabariye wowe wikuye mu ngoyi. Matayo 6 ku murongo wa 14 aravuga ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na So wo mu ijuru azababarira ibyanyu. Amen. Mu by'ukuri uwo ari we wese muri twebwe uwamubaza uyu munsi abamubabaje, hari nabo yakubwira bamubabaje atarabona, atazi, batarahura, ariko baramukomerekeje, baramubabaje. Uyu mwanya ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubabarire, kugira ngo nawe ushobore kubabarirwa, kugira ngo nawe ushobore kwikiza, kugira ngo nawe ushobore kwiyomora. Tushobora gukiza abandi, tushobora kuvuga amagambo akiza ubugingo bw'abandi, nawe isoko yawe yaranduye. Amen. Twese tuzi ko ijambo rivuzwe mu bwitonzi akenshi ryakirwa neza. Niyo mpamvu ririya jambo ryo mu Migani rivuga ngo gusubizanya ineza guhosha uburakari, ariko ijambo ribabaza rizutsa uburakari. Migani 15 umurongo wa 1. Nidukurikiza inama dukura mu ijambo ry'Imana, birashoboka ko guhagarika uruhererekane rw'amagambo mabi ageraho akabyara inzangano n'ubugizi bwa nabi. Nimba twaravutse bwa kabiri, reka dukoresha akanwa kacu mu byerekezo bibiri: kuvuga amagambo yubaka n'amagambo afite ubuntu bayumva. Uyu munsi aho tuja hose cyangwa ibyo dukora byose, reka twitoze gukoresha ururimi rwacu ukubaka no kuvuga ibintu byuzuye ubuntu, cyangwa amagambo yuzuye ubuntu. Uwiteka Imana yacu, Imana ikomeye, ibaho umugisha kubwo kumva izi impanuro, cyangwa kubwo kumva iri jambo Imana yashize ku mutima. Twitoze kuvuga neza kuko abandi bantu barabikeneye. Nawe ni urukingo kuri wowe. Iyo amagambo ava mu kanwa kawe yubaka, cyangwa amagambo yawe ava mu kanwa kawe aze yubaka, aze akiza no gukingira imitima y'abandi, muri icyo gihe nawe uzaba wikingira. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Asante. Urakoze Mana Mana Data wacu. wa twese uri mu ijuru, Imana izigira neza ya Yesu.